Yes, ni munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi turi kuwa mbere, uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 17 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mwatangiye iki cyumweru neza, nizere kandi ko ubwo bagiye ko murimo ukomeje kugenda neza. Nanjye rero ninjiye muri studio ya masaha, nagira ngo nkubwire ko muri Shabunda ibintu byakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ibifaru byamanuwe, za burende zamanuwe, abarwanyi b'umutwe wa 23 bambariye urugamba, ibintu bimeze nabi cyane. Ndakubwira yuko barimo kurasana bikomeye. Ubu abarwanyi b'intara za Sarambwe bakaba bamaze kwigarurira umudugudu wa Mayimingi, kandi ubu tuvugana imirwano irakomeye kandi iri ku rwego rwo hejuru. Ndaza kukubwira ko isasu ririmo kuvuza ubuhuha muri ibi bice, ndaza kandi kukubwira ko drone ziturutse i Bujumbura zongeye kurasa ibisasu ruturatuwe n'abanyamurenge. Uraza gusobanukirwa neza ahariho muri aya makuru, kandi ndaza gutangaza, ndaza kwitereka nitereke ntangaze nkubwire yuko Perezida Neva w'u Burundi yarusimbutse abarinzi be batatu abamwebera igitambo. Ibi byabereye hehe? Ibi byabaye cyari n'iki kintu cyateye ibi? Ndaza kubikuvira imuzi ni muzingo. Wowe icyo ngusaba no kubana natwe hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza mu mujyi wa Uvira, nkubwire ko hamaze kurasirwa abantu bagera kuri 4 bivugwa ko barashwe na Wazalendo. Ibi byabereye hehe? Uze kuva ku Ibendera TV. Ndaza no kukujyana muri teritwari ya Masisi, nkubwire ko inyeshyamba za Wazalendo zirimo kwigamba gufata imidugudu igera kuri 2 ikomeye. Iyo midugudu ni yihe? Ibi uraza kubisobanukirwa hamwe natwe. Ndaza kandi kukubwira ko Kinshasa indege yari itwaye intumwa za Minisitiri w'amabuye y'agaciro muri iki gihugu imaze gukora impanuka ikomeye. Turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye. Se iyi ndege yari gezehe ubwo yakoraga impanuka? Ibi byose uraza kubisobanukirwa. Ndaza kandi kukubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwandagaza Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko uyu mugabo yiyamireye akihanukira agahagarara yirengereye, agatanga itegeko ari isaba ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa bwangu. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ndaza kukubwira igisubizo kidaciye mu makorosi n'amakoni wongeye guha uyu mugabo. Ibi byose rero nta handi uraza kubisanga usibye hano ku Ibendera TV. Uraza kandi kubana natwe kuri platform zacu zitandukanye, ubwo abari kuri WhatsApp uze kuduha ibitekerezo byanyu. Ndaza kugerageza kunyuzamo amaso, nimero murimo kuyireba hasi aho ngaho. Hanyuma aba ari kumwe natwe hano, namwe mushobora kutwandikira ibitekerezo byanyu tukaza kubisangiza abadukurikiye hano. Reka rero mbigenze gutya, hanyuma mu kanya twinjirane namwe ku buryo burambuye muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Abantu baherereye Karongi mu gihugu cy'u Rwanda mbahaye ikaze. Abantu baherereye mu karere ka Bugesera namwe mbahaye ikaze. Abantu baherereye mu karere ka Rwamagana, bari Gicumbi na Rulindo namwe mbahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haraba atubwira ko babana natwe baherereye muri Uvira, bari Kinshasa, bari Kisangani, abari Goma namwe tubahaye ikaze. Hari abantu baherereye mu gihugu cy'u Buganda, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Zambia, Sudani, Malawi na Eritrea, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu baherereye mu Buholandi, abari muri Canada, abari muri Norvege, abari muri
muri Australia n'ahandi namwe tubahaye ikaze. Ndagira ngo nkubwire yuko ubu tuvugana ibifaru by'inkorokoro byamaze kumanurwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuye icyitwa igikoresho ibifaru kabuhariwe simusiga byamanutse aha muri Shabunda. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kwambarira urugamba, ibintu bikomeye cyane. Ndakubwira yuko nyuma yuko imirwano ikomeye kandi igakara ku munsi w'ejo, kuvuga ejo ku cyumweru tariki 16, abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abafatanyabikorwa babo, no kuvuga Twirwaneho, bongeye kwigarurira umudugudu ukomeye cyane, akaba ari umudugudu wa Mayimingi, ni muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uyu mudugudu nyuma y'imirwano ikomeye cyane yongeye kubera ahangaha, ikaba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Iyi mirwano hagati y'aba bombi rero ikaba n'ubundi yarongeye gutuma ibintu bikomera ahangaha. Ikindi kandi nakubwira nuko kugeza ubu ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kwambarira urugamba, ngira ngo murabibona ibifaru bikomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe babikozeho. Societe civile iherereye ahangaha iravuga yuko kugeza ubu ngo ibintu bimeze nabi, imirwano ngo imeze nabi. Ndakubwira kandi ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe nihatagira gikorwa baraza no kwigarurira ibindi bice bikomeye cyane. Nakubwiye ku munsi w'ejo bamanukanye batayo zigera kuri 2 zose muri Kivu y'Amajyepfo. Bidateye kabiri rero dore ibikoresho kabutindi kabuhariwe nabyo bamaze kubimanura. Nakubwira rero ko ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe ibyo barimo barabizi, ibyo bashaka barabizi, kandi icyo bagendereye barakizi. Ibi rero ntago biraza koroha. Mu kanya unyemerere ndaza kukujyana mu gihugu cy'u Burundi, ubwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye neva yarusimbutse. Ese ibi byabereye he? Nyemerera niba turi kumwe rero unkorere like hasi aho ngaho, niba waramaze gukora subscribe, hanyuma wowe niba uri mushyashya no kwibendera TV ukaba utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe mwiza. Nyemerera ukore subscribe hasi aho ngaho. Mu gihe kandi ukora subscribe ukeno gukora kuri kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification, biragufasha kugira ngo amakuru nazajya agera hano ku Ibendera TV ujye uyabona uri uwa mbere. Reka ndukomeze n'aya makuru rero mbabwire yuko drone ziturutse i Bujumbura mu Burundi zongeye kurasa ibisasu bya rutura hatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Mu ijoro ryaraye rishyira kuri uyu wa mbere tariki 17 Ugushyingo muri uyu mwaka, hongeye kugabwa ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, aho zarashe ibisasu mu misozi y'Umurenge ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Rwitsankuku gatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru aturuka hanga aravuga yuko ibi bisasu byatewe n'indege za drone zaturutse i Bujumbura mu Burundi mbere yuko zirasa mu gace kari mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho. Uyu mutwe watwirwaneho maze iminsi irenga 7 ubohoje Rwitsankuku nyuma y'imirwano ikomeye bahuriranyemo n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, bikaza kurangira rero abarwanya batwirwanaho babakubise inshuro. Umwe mu baturage batuye hafi yaho amasasu yongeye kumvikanira ari menshi, yavuze yuko aya masasu yarashwe ahanga saa 8 z'ijoro. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana neza ibyangiritse, gusa amakuru yemeza ko ibisasu byaguye mu baturage bigatera ubwoba n'imvururu muri aka gace.
kugeza ubu biravugwa kandi ko no ku wa gatanu w'icyumweru gishize drone zavuye i Bujumbura mu Burundi zikarasa mu gace ka Mikenya, ariko icyo gihe ngo ntibyangije byinshi nk'uko byabaye kubera yuko ngo ibi bisasu byaguye mu nyubako abaturage bari bamaze kuvamo abahunze tayari. Ibitero rero bikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'u Burundi n'abaturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye n'iz'u Burundi n'umutwe watwirwanaho bakomeje gukaza ibirindiro mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo, bakomeje rero guhangana bikomeye cyane. Reka twihute rero ni munyemerere mpagarare ahirengereye ntangaze. Ese murashaka ko ntangaza? Ndumva ndi kuribwaribwa gutangaza. Ndakubwira ko Neva ni Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva w'u Burundi yarusimbutse. Abarinzi be bamubera igitambo. N'abarinzi bangahe? Ibi ndumva nshaka ko tubyinjiranamo, ariko mubanze mwigire hafi. Ntabwo nifuza ko hari abantu rwose muri buze gucikanwa n'aya makuru. Ntabwo nifuza rwose kumva hari abantu bacikanwa n'aya makuru, ariko abantu murimo kunkorera like cyangwa bimeze gute ko mbona like zitazamuka? Ni munkorere like, ni munkorere subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, rwose nyemerera unkorere subscribe. Abantu rwose munyemerere twinjirane muri aya makuru neza kandi ibintu bize kugenda neza. Reka rero nkujyane i Bujumbura mu Burundi, mu gihugu cy'abashinga naye nkubwire yuko Perezida Neva w'u Burundi yarusimbutse. Abarinzi bagera kuri 3 bari bari kumwe nawe bamubera igitambo, dore ko aba barinzi ngo bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi biravugwa ko mu cyumweru gishize yabuze gatoya ngo abenya kwigendera, ubwo yarahitanwe na ambushi ikomeye y'indwanyi kabuhariwe ku iturika y'ibisasu yabereye aho yarari, ariko Imana iza gukinga akaboko. Ku wa gatanu tariki 11 Ugushyingo nibwo ibi byabaye, ubwo Perezida Neva w'u Burundi yari muri komine Mugina ni mu ntara nshya ya Bujumbura, habuze gato ngo apfe, maze abarinzi be aribo bamubereye igitambo barakomereka bikomeye. Aha Perezida Neva yari yagiye mu gikorwa cyo kumurikira abaturage b'iyi komine. Umuyobozi wabo mushya ariwe Aniseti Sayidi. Bivugwa ko nyuma yo kuva muri ibyo birori Perezida Evariste Ndayishimiye yahise ajya gusura koperative yitwa Dukorere ahabona icukura zahabu ahitwa Amageyo, ni muri zone ya Butahana, ari nabwo ngo ibibazo byavutse. Perezida Ndayishimiye ngo ubwo yararaho iyi koperative ikorera ngo habayeho iturika rikomeye ku buryo we nabo bari kumwe bose bituye hasi, ibintu birakomera cyane. Amakuru avuga ko abasirikare 3 bashinzwe umutekano we bakomeretse bikomeye cyane mbere yo kujyanwa kwa muganga. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi yitwa Sebastian Minoti abinyujije ku rubuga rwe rwa X yasobanuye ko iturika ryabereye aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarari yitwa Coup de Grisou, ndetse ko mu Bufaransa rimaze kwica abantu babarirwa mu 15,000 bose. Ni mu gihe abaturage bavuga ko Ndayishimiye yari yoherejwe inkuba
z'amasasu, ariko ngo abahanga bakavuga ko iturika nka ririya ngo ridakunze kubaho. Ibi rero byatumye uyu mugabo agira ubwoba bukomeye cyane, ndetse ahangaha akaba yaravanwe igitaraganya byihutirwa, nubwo abarinzi be ngo abagera kuri 3 bakomeretse, ariko abandi ngo bahise bamwirukankana byihutirwa bahita bamuvana ahangaha. Rero ndagira ngo nkubwire yuko nyuma yuko ibi bibaye i Bujumbura mu Burundi byakomeye, umwuka wabaye mubi. Uyu mugabo ari mu cyo bagikomeye cyane, aribaza ngo ese ibi byatewe n'iki, aribaza ngo ese ni operasiyo zakozwe na bande, aribaza ngo ni bande babiri inyuma. Bivuze rero ko kugeza ubu ngubu ngo ibintu byamaze gukomera cyane aha mu Burundi. Reka kandi nkubwira yuko ubu tuvugana muri Uvira ibintu byongeye kuzamba, ibintu byongeye gukomera. Ubu muri Uvira harasiwe abantu bagera kuri 4, bikavugwa ko abarashwe na Wazalendo. Ndi masaha y'ijoro yo ku munsi wo ku cyumweru rishyira kuri uyu munsi wa mbere, ubwo abari ku burinzi, no kuvuga abasirikare ba FARDC ngo baje kubona abantu abari bihishe ahitwa Source de la Rivière Murongwe, neza ugenekereje ni nko mu burengerazuba bw'uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero ngo baje kubona abantu babundabunda, barabahagarika banga guhagarara, ndetse ngo amakuru akavuga ko ngo bari mu bikorwa byo gusahura abaturage, no kuvuga izi Wazalendo. Ibi rero byaje kurangira FARDC batangiye kurasa abandi, nabo ngo barabasubiza, ibintu birakomera aho kugeza saa 5 z'ijoro urufaya rw'amasasu rwari rwinshi cyane ahangaha muri bice. Ibi rero byaje kurangira Wazalendo bagera kuri 4 barashwe, ariko bikavugwa ko ngo no ku ruhande rwa FARDC naho abarashwe, ndetse ngo n'ikimenyimenyi abishwe ku mpande zombi kugeza ubu ngubu ni umubare ugera kuri 7, nubwo ngo hari abagishakishwa, kandi ngo hakomerekeye abaturage bagera kuri 2 b'inzirakarengane. Si ubwa mbere tubabwiye ko Wazalendo zikomeje guteza akaduruvayo n'umutekano muke hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ndetse zikiba abaturage, zigasahura abaturage, bagashyiraho za bariyeri zo kwambura abaturage, abandi zikabafata ku ngufu. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye kuzamba. Kugeza ubu ngubu haribazwa neza ngo ninde muntu ugomba kuvugutira ikibazo, ninde ugomba kuvugutira umuti iki kibazo cya Wazalendo aha muri Kivu y'Amajyepfo. Reka twihute twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tayari muri Masisi. Abarwanyi ba Wazalendo barigamba ko bafashe ngo imidugudu 2 ikomeye. Ni iyihe midugudu? Ibi byabereye hehe? Ibi ndagira ngo nabyo tubyinjiranemo ku buryo burambuye. Kuri iki cyumweru itariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka, biravugwa ko imidugudu ya Kashanje na Nyamanika iherereye hafi ya Mweso muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kwigarurirwa n'inyeshyamba za Wazalendo nyuma y'imirwano y'ikaze n'inyeshyamba n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka muri kariya gace aravuga yuko izo nyeshyamba za Wazalendo ngo zirimo kwigamba ko zongeye kwisubiza ibi ibice. Hanyuma rero ndakubwira yuko n'ubundi Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro byarwanye ba 23 guhera ku wa gatandatu nejo ku cyumweru mu gitondo barongera bararwana. Hanyuma rero amakuru akavuga yuko ngo ubu barimo kwigamba ko bongeye kubohoza ibi bice, nyamara ariko ku ruhande rw'abarwanyi
abarwanyi b'intare za Sarambwe ntacyo baratangaza ku bijyanye n'aya makuru cyangwa se ku bijyanye na situwasiyo y'uru rugamba muri ibi bice. Abatuye muri iyi midugudu yombi bamwe bahunze berekeza muri Mweso Centre, mu gihe abandi babuze aho baca baguma mu ngo zabo. Amakuru kandi akomeza avuga ko umwuka mubi ukigaragara mu misozi irebana na Mweso ndetse na Busumba. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, munyaberere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha atwe twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe nitwa Umukada, ushobora no kunyita uko byumva. Hari abanyita Mutangazi, hari abanyita Mwenyewe, nawe unyite uko byumva. Icyangombwa nuko dusangira amakuru, ibitekerezo byanyu ndifuza kubibona rwose. Muduhe ibitekerezo ku bwinshi kandi ntihagire ikintu na gito kiza kubakanga kubera yuko ndi hano ku bwanyu. Hanyuma reka munyemerere twebwe twendereye n'aya makuru. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, indege yari itwaye intumwa za Minisitiri w'amabuye y'agaciro imaze gukora impanuka. Kimwe abarundi bavuga yuko ni bimwe abarundi bajya bavuga ngo indege irakorotse. Indege rero imaze gukora impanuka ikomeye ubwo ngo yarigeze ahitwa Ikorweze. Indege yari itwaye intumwa za Minisitiri w'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze impanuka ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 17 Ugushyingo muri uyu mwaka. Ni mu gihe yari imaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kolwezi ni mu ntara ya Lualaba. Amakuru avuga ko iyi ndege yari imaze kugwa ariko ikananirwa guhagarara neza, maze igahita ifatwa n'inkongi y'umuriro. Nkuko bamwe mu babibonye babitangaza ngo abari bose muri iyo delegasiyo babashije gusohoka mu ndege mbere yuko ifatwa n'inkongi y'umuriro, bityo ngo birinda ko hagira ubura ubuzima. Ubuyobozi bw'akarere n'inzego z'umutekano zikorera ku kibuga cy'indege ngo bahise bageraho byabereye kugira ngo abagenzure ko ibintu bihagaze ndetse banazimye umuriro. Kugeza ubu nta makuru aratangazwa ku cyaba cyateye iyo mpanuka, gusa bikavugwa yuko ngo ishobora kuba yaba yazize ibibazo bya tekinike, nubwo ngo abari muri iyo ndege bajyanwa ahantu hizewe kugira ngo bapimwe n'abaganga abanahabwe ubufasha bwihuse. Iyi delegasiyo ikaba yari yageze muri kariya gace nyuma y'umunsi umwe habaye inkangu ikomeye yahitanye abantu bagera kuri 30 bose, ndetse abandi benshi barakomereka aburirwa irengero. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bandagaje Kisekedi wategetse ko ikibuga cy'indege cya Goma agifungurwa bwangu, nyamara ibingibi akabikora atabanje kuvugana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 wamenyesheje Perezida Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nta bubasha na buto afite bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kuko ngo kiri mu gace kamaze kubohorwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ndagira ngo unyemerere ubyumve neza, bamumenyesheje ko nta bubasha afite. Abarwanyi b'intare za Sarambwe aha basubizaga Kisekedi ubwo ku wa gatanu w'icyumweru gishize yategetse ko kiriya kibuga cy'indege gifungurwa vuba na bwangu. Icyo gihe Perezida Kisekedi yari ayoboye inama y'abaminisitiri, yasabye abari mu minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ubwikorezi ndetse n'uw'ingabo gukorana bya hafi kugira ngo harebwe uko hashyirwaho uburyo bwose bw'umutekano n'ibikoresho bikenewe kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma cyongere gufungurwa.
umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yitwa Patrick Muyaya ubwo yasomeraga kuri televiziyo y'igihugu imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yo ku wa gatanu yatangaje ko Tshisekedi yibukije ko hakenewe ubufatanye busesuye hagati y'abari abaminisitiri uko ari batatu kugira ngo kiriya kibuga cy'indege cyongere gukora. Ibingibi rero akimara kubitangaza abarwanyi b'intare za Sarambwe biciye mu muvugizi wabo yitwa Lawrence Kanyuka nabo bagiye ahirengeye baratangaza, akaba rero yaratangaje ko kiriya cyemezo cya Tshisekedi cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze guhabwa umugisha n'inama y'abaminisitiri kitemewe na gato. Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 16 Ugushyingo muri uyu mwaka yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta bubasha na buto, nta bubasha na buke, nta mbaraga n'izina nkeya bafite, yaba ububasha bw'amategeko cyangwa uburenganzira bwo gutekereza gufungura igikorwa remezo cy'ikibuga cy'indege giherereye mu gice abarwanyi b'intare za Sarambwe babohoje kandi ngo cyangijwe ndetse kigasahurwa nabo ubwabo. Aha yunzemo agira ati ikibuga kizafungurwa gusa na Alliance Fleuve Congo M23 sinabwa na Tshisekedi Chirombo cyangwa undi muntu wari we wese uzabikora. Muri Mutarama muri uyu mwaka nibwo ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe mbere yuko uriya mujyi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru giherereyemo wigarurirwaga n'abarwanyi ba M23. Birangira rero n'iki kibuga cy'indege bahise bagikubitaho ingufuri. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Iki gihe umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukigenzura wavuze ko Macron yatangaje iriya gahunda mu gihe kidakwiye kuko ngo gufungura kiriya kibuga byagakwiye kureberwa mu rwego rw'ibiganiro birimo kubera i Doha muri Qatar ku buhuza bwa Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakavuga yuko Perezida Tshisekedi gutanga iri bwiriza ari ukurengera ndetse ngo abikaba nta burenganzira nta n'ububasha abifitiye. Ngibyo rero uko byifashe nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye, niba turi kumwe ndagira ngo munyemerere nyuzemo amaso ndebe niba hari ibitekerezo mwagiye muduhari abantu batandukanye mwagiye mutwandikira. Uyu aherereye mu Ngororero yitwa Uwimanimpaye Jean Claude yavuze ko mu Ngororero abadukurikiye, reka tubashimire. Hari n'undi muntu mbona watwandikiye uherereye mu karere ka Rusizi yitwa Tuyiringire Evode yavuze ko nabo abadukurikiye. Hanyuma abantu b'Imasisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndabona namwe mwatwandikiye mutubwira ko muri kumwe natwe. Nawe niba rero wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe umanuke hasi aho ngaho uraza kubona nimero ya WhatsApp twandikire. Icyo nakubwira cyo nuko nuduhamagara nago biri buze gushoboka ko ukwitaba kuko nago twakwitaba turi muri studio, kereka twatanze akanya karayivu abantu bagahamagara. Hanyuma rero mwese nimukomeze kugubwa neza, mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Reka amunyemerere dufate agapoze gatoya ubundi ngaruke tugana ku musozo w'aya makuru ku Ibendera TV.
Yes, reka rero tugane ku musozo w'aya makuru. Ndabona nta bantu bagiye batwandikira abandi, ubwo nizere ko ntawe niganye ijambo, ariko mbakamagarira kujya amudukurikira. Ushobora kandi no gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe, nta kundi bikorwa no kujya ahasaba ngaho ugasharinga iyi link y'aya makuru mu magurupe atandukanye uherereyemo, hanyuma ubundi tugakomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Mwese rero kambifurize gukomeza kugira umunsi mwiza, bari mu kazi mukomeze kugira akazi keza. Ngiye nitwa Mukada, ni kwibendera TV, n'amakuru arambuye agizwe na za update twagarukagamo hano kwibendera TV. Mwese rero reka mbifurize komeza kurindwa ni Imana.